Subscriber zom tak ten Russia le Ukraine Indo chanchin te in by Saviel to lain Manipur state chunga buai na halen chomek jalawangin helam hi tuntruma hian kan thlir le phot don ani voin hi kumsang ni somni pathum mei ni somni le pakua thotran ni ania Rainbow Mizo Channel thlir tu le ngai thatu jongjong te in Zofain chibai kan buk thau achau kan threnom Manipur state ta Zofate chengte kan unau ten harsatna antok lian tuala tuna hi chuan India sipaite le Manipur state police tele Meitei helpol arim bai tengkol tanen kan unau te hian an machon kopvek ani deu bartoa chanchin kan buat sailai thleng hian Manipur state chunga boina lian tham takin akalmek zel ani Manipur Chief Minister Biren Singha'n Zofate min musitin dawt thu phua chop tam tak athe darmeka hengjinga hian Indian Army te po antela Manipur state chunga Armed Force anthon lu to ten thu chua an siam rang po thu dik lo le felhel tam tak aumbok Manipur Chief Minister Biren Singha'n dot sei hi han sei chiang photila India media CNN news tin chuan ni jandar khatle minute som pakhata update an nei dan chuan Manipur Chief Minister Biren Singha'n chuan nimin tlaya khan press meet ma thu cha asoya he thu cha soya hian tribal silai keng mi engemozat ten khuale in tam tak anti chia civilian poisoi lo telaka silai han met puak boka heiwang hian counter insurgency operation nei ania he operation kan nei na hian atlem bera heng tribal silai keng hote militia ho khi mi som level kan thatani ati heng kan mi tha jongjong te hi civilian poisoi lo te beitule tharum thona cho chuana khan in nam noi vek ania in tam tak anti chia thren khat an halboka mi thren khat an that bokani atia inrin jana tranga tharum thona thar ha chhuan nuwa khan sipaite chuan combing operation anaya boina chuana satna mun area sang te he operation hi kalpuyania he operation a hian tribal militia hoten silai huma civil meet te mi tam tak anti boile an tha wanga operation hi kalpuyania mi sompani civil mi poisai lo ten heng militia ho chenna wang hian nunna anchanani ati tichuan heng militia ho tenen hian in ka na achok ta security force tenen darkar riat chuangjat mai anin kapa hetianga security force tenena in ka na athlenna mun te hi litan pokpi te seru te soknu te yengam pokpi le torbung hairia te anitin asoibok Manipur Chief Minister Biren Singha'n asoi zeldan chuan kuki militia ho te chuan ral thuam lom tak mai an manga chungjinga chuan inches nia sei mortar an manga heng ral thuam lom civil mi telaka an manawang hian kadem tak zata M16 rifle te AK-47 le sniper rifle te an mangboka heng silai lom tak mang hian ral thuam nei velo le ral thuam kenglo civilian te chu an targeta tichuan heng tribal arm group te chet dan hi firfiak pol te chet dan ani ati The Times of India chuan hemichung chang report anpek dan chuan Manipur Chief Minister Biren Singha'n tlangmi tribal telaka hian Indo na apuanga hilai ria mun franga militia ralthum keng hom te chu firfiak pol terrorist an nitin apuang bok ani Mahse Manipur Chief Minister Biren Singha'n athu soya hian achiang chia lo ni in akhriata security force ten operation an nei na militia an tha zat hi anhuwa asoi le dan chuan mi somthum vel an nitin asoi zui le bok Mahse Manipur Chief Minister in hetianga in ti thei taka tlangmi silai kengte heti zat mai that anga ain soilai hian Manipur state ta kan unau ten hena tanga thu kan don dan chuan tuma hetianga tha hi anom lova mi pahni vel chu nunna chan anoma tichuan mundanga pahni vel nunna chan anom boka liam tur hi pali vel anom boka chuti lo chu engma tha anei lo thu kandong bok ane Manipur State Chief Minister hian zona thlak nam sipaite hetianga thatreu anga ain soina chan nia anrin tambera chuan Manipur State chunga
Meitei mi pui tam tak ten alaka hian lungoi lo na an nei tron mek ka mun franga Meitei te chu aveng him zo lo ani tin han puwa hei baka hian Imphal khawpui le a chevela eile in tur han ta cham tron mek ka tui thiang hlim in tur po aom lo tron mek ka mi hring te alowa kanom thailo essential commodities zongjong ta chu aman let ai point tuna hian hasang to joka hei wang hian Manipur state sarkar laka hian Meitei te hi anlung oilo ani nimina chanchin thar kanron report nuwa khan thil thleng thar tam tak ni jana le voin thleng hian alom zui jela Meitei mi puilung oilo te hian tharum thona han chok choka Imphal isa uripok muna cheng BJP MLA KH Ragumani Singh chu a chenna in chunga hian ka tumin hanlu chila ain hi halan tumbok ane heng Meitei ho te hian an bitum ber chu amale achung ko member zongjong te ka hi ania Mahse vanai thak takin an him hlawa Mahse ain chunga hian tharum thoa silai me pu ani taka wang hian ain chunga mi pahni ten hliam na tak an tuarani tin The Times of India chuan an report ani nimin sandeya nilenga tharum thona chuka khan 7th Manipur Rifle khabai shaya tele 2nd Manipur Rifle deulal hane muna Imphal East area veve tele 3rd India Reserve Battalion Thobal district tachu silai anda thatna mun ammunition store chu ansua samsaka heng mun franga silai anda khom tele amu te hi civil mi ten hanru chuakani tin han report bok The Times of India hian report anpek zeldan chuan Meitei ho ten tribal te kut antla ka wangin tribal te thinrim hian na takin an changleta thingtlang kho pathuma in zani chuangjat ta chu hal chiat vek ania The Times of India chuan BJP MLA in pei anina khan chiat na lian tham thleng om lawani tin han reporta Mahse news 18 in report anpek danin BJP MLA Ragumani Singha'n chenna in hi nasa takin suasam ania thil tam takle bungratam tak ti chiat ania in chunga thil te anti chiat baka in bangte anti cheboka a motor pahni te po haldar vek ani boka hetianga tharum thoa mi puite anron chat thut hun hi nimin jing ma takatang khan a intrana he boina hian Imphal Valley pumpui chu atom chuak ngalani tin han report ani hetila hian tharum thoa in baina chungchanga Manipur state official ten report anpek danin kakching area suknu muna nasatakin in kana athenga lamka area kangwai muna nasatakin in kana atheng boka Imphal West kangchup muna in kana atheng boka Imphal East sagolmang muna in kana atheng boka Bishanpura nungoi pokpi muna in kana atheng boka Imphal West khurkul muna in kana liantham tak achok boka Kongpokpi area YKPI muna in kana achok boka ni tin han reporta heng in kana mun frang te hi in kana athlen na mun lian zolte ni in han soibok voin chun lama CNN news 18 in report anpek dan chuan tribal mai chiaten ama anlo ti to danang le sipaite andan cha danangin mun tam taka roadblock thar siam ania heng muna te hian Meitei mai chia tam tak an pung khoma kongpuya andin khatla ta wangin security force tele lir thaidang rang po kaltlang thai anilova Meitei community group pakhat te chuan kakching police station atangin silai le amu hange mozat anru chuakani tin han report bok Mahse heng amma kan soitak silai anruk chuania an soi jongjong te hi Manipur state sarkar ruam manavek niin kan thudon na te chuan an soya achan chu police ten civil mi te han ka hi RMC alo wangin civil mi le civil mi in kana thleng anga halan theina turin Manipur state sarkar thunai na hnuai mek Manipur police commando tele Manipur police station rang te Manipur state India Reserve Battalion te silai dana mun rang ami te hi Meitei ho hna hian han pe chuaka chu ruk chuangin Manipur state sarkar hian puangzar ani anti thung tichuan nimin tlailampanga khan Manipur Chief Minister and Biren Singha'n thupuan anaya hei hi Indo na puang tlukangai thei ania Manipur integrity challenge zonga chet na reng chu dawdala nuaih mi ani dona chumilaka chuan kanting chuak zel dona heng ral thum keng fir fiak pol Manipur state chunga omjong te hi
azung chopin kan pot chuak vek don ani ati he thu chua Manipur Chief Minister in Asian takawang hian Zofaten han luat chin area ranga position la inral ring turin hriat tirna ti chua ania nizan zan khua khan boina chua mek na mun nilowa po Zofa omjong song ten position line inral ring takin hanom ranga zan khua in mun ranga in kanale in beina achuak deuh ranga zan ha thak tak chu kantong tan mekani tin handon report ani Zofa zona thak mun ranga om te kan cha du chau chu kanom na mun thawa hian kan him lawani ti kan hriat tir du chawa tuna Manipur state chunga boina chomek lai hian Gujarat state apo harsatna antok meka Meitei mipa pakhat le meichhia pathum ten zona thak Nula pakhat chu ansoi sarap maya mipom chhun hian Pawngsual atuma chu meichhia Meitei panhi lawam ve te hian tranpuin Mizo Nula hi anphel ruakta abra chau ahato tia chanchua ania Mahse chanchua ani mha hian nasataka soisak ania hewang hian hospital panpui ngal ania nizan thlengkha chuan ICU wa alaom mek ani he Nula hian alua hliamna takmai hatuara hewang hian thilengma a ein theilowa Meitei hoten hetianga Gujarat state chunga ansoisak mek lai hian awa mutu ta chuan ansoi danin brat chau alo hreng to abak thuam no inbel engma anei lowani tin hansoi bok Manipur state atanga kan thudon na ten hansoi dan chuan athum no te hi hak tir le tlak ani tolova achan chu apoa anpo thler ania chuwang chuan athum no hak le ain bel zong underpen thang khian hanpo thler sakvek ani Meitei ho chet dan hi nunron thak takmai Meitei barbaric action ania khovela zongna thak zong te tan hian an chet dan hi thinrim thak tak ani toa tuna Manipur state chunga ataka harsana tok mek te hian an phut asang to hlea nizan lama kan thudon na phei chuan hetiang taka tribal ten harsatna kan toa in unauten nek chep na le beiron na kan to mek lai hian tam tak te chu Pawngsualin tam tak te chu an thisen afar to boka Mahse kanin pui ber Mizoram state chunga Meitei hote zalen taka andu tua anla chet vel hi engwangin nge inla phal sakren tin zona an nei bok ane tukin lama Manipur state atanga thu kandon dan chuan Meitei mi pui tam tak ta chu an Chief Minister and Biren Singha'n lakah hian an lungoi lo ta hle maya achan chu and Biren Singha'n le akai hruai BJP sarkar hian an mi pui te hi minveng him zolawani tin an pu ani tichuan tukin jing darsari vela khan Manipur Chief Minister and Biren Singha'n chenna hi bei tumin Meitei mi pui te an thok chok ta Meitei ho hi an tam hle nia hriat ania Mahse ama veng tu tele Chief Minister chenna in veng tu baka security force dangte in punbelin mi puite hi andang thei nia hriat ania he information kan don hi adik ngayam ti confirm turin Manipur state ta kan piak po thin te kan thon leta anni hian adik ngayani ti andon confirma tukin jing dariat thengkhan Manipur Chief Minister chenna in hi beitumin Meitei mi puitam takta chu Imphal khopuya hian anlapung khom meka security force tenen hanlain norton mekanitin report kandonga Central Armed Force jinga Manipur Chief Minister in venghima Meitei mipui lodang tu jinga telve pakhat chuan hasoidanin tuntheng hian sipaite chu kanla duty mek zela Meitei mipui te hian CM in hi ti chiat ngai antuma nasatakin minor meka Mahse kaini point kan duty ani wangin kan duty hi hlan chua tumin thei top kan chua ve mekani ati Zofa Manipur state chungle pona om te hi kan tho ho thiam chuan Meitei ho te hi anma ni le anma ni anin 12 wa khun hi ala thleng thuain arin oma achan chu anma mo anlak lu na kongpui jongjong te hi Hill district paltlang lo pakhat ma aom lova chuwang chuan heng Hill district te an paltlang hi rem tilawa dancha ani zuizel chuan Imphal Valley pumpuya hian eile in turle essential commodities rang te tlang theilo turin dancha thei ani in halang bokani kanchanala hian khovel Indo na chanchin kanron puan rangin apoi mo ber chu ral thuam anei thadle thadlo lam ai ma in
economy lama andin mun athat le that lo hi ania Churachandpur district a hian Mizoram kaltlanga Imphal lampanga anchak anlak luna hi titopa economic blockage an kalpui ni chuan omzia thui tak anain harinoma heibaka hian Assam lamatanga chak anlak luna kongpui poimo berchu Tamelong district kaltlangin ania helaya hian economic blockage kalpui ni chuan Imphal Valley le achevel zongjong hi hrek bevek thei aniin harinom boka ti chuan heng mun kan soi zongjong te hi Zofate an chen tamna mun vek ania hill area Zofate an opchin dominant area ania ti chuan an kongom chhum pakhat chu Senapati kaltlanga Nagaland atanga laklu hi anita Mahse Nagaland hian Naga tribes tam tak Manipur state a hian har satna tok anom meka wangin Manipur state laka hian that an chhuadu bik lo mai theya tin NSCM ten thuchua an siama khan Meitei ho ten tribal te khuwa an runa an su samwak wak kha an dem thu an lo chhuat to boka hei wang hian NSCM tele Nagaland sarkar khi anin biak photpo angai mai thei bok ane rampon lam Myanmar lam atang hian chok lu tum neta sela Chandel district an paltlang angai boka Mahse hei hi thir khir tak chu ani ngai don bokin halanga hei wang hian Manipur state ta Zofa homjongjong te hi in thuruala an tan rol chuan Meitei ho te hian hun rei han dain harinom lo ani kan soita kang khan tukin jing lama ngai po Meitei mi puiten han chief minister lakah lungoi lovin a chenna in beitumin han pungkhom chiama security force tenen nasatakin hanin nor ani hill area tribal armed group atlembera somlivel kan thatani tia Manipur Chief Minister in apuan pokha Meitei hote lungti oina turatana apuan niin hriata Mahse kha thu puan kha Meitei thote hian oi ni se chuan Chief Minister in hi bei antumin harinom lawa Hanmani le hanmani hanin ti buai hun hi alathen thuai harinoma roman na fel fight tak nena Manipur state chunga Zofate rilru kan sen atrul lein alangani voinchun darsom pakhat vela scroll in report anpek dan chuan inrin ni tanga nizan thleng darkar somli pariat kalta chunga tharum thoa inti boina thlenga wang hian Manipur state chunga police pakhatin nunna achana police officer nia soi ania civil mi pangai nunna anchan boka he tharum thona kalme ka wanga liam tur hi somle pani antling toni tin an report bok scroll le news 18 report anpek chhunzawm dan chuan nizana khan jankhua deu thoin mun tam taka in ka na achuka hengmuna te hian nunna chanjat thi chiangkwang takin engma hriat thei anilowa Manipur state sarkarin nunna chanjat apuan hi rin tlak anilo mai theya hei ai hian aletin nunna chanan tamjok mai theya tin liam tur zat po hi hei ai in an tam dai anrin thu an soi boka hetianga tharum thoa in beina lian tham taka achua tan chanchu Manipur state chief minister and Biren Singha'n le akai hruai Manipur state sarkar chuan kuki militia hota chu firfiak pol terrorist tia chinchiana apek nuaih buaina hi nasatakin haso sangtani anti heng media panhi te hian report anpek zeldan chuan khotam tak hal ania Kakchin district chunga serule sugunu area te nasatakin in beina athenga intam tak halchiatania Imphal Valley hualvel hian tharum thona achuak meka hei hi tribal te chief minister laka anlungoi lo na le thinrim na so sang takawanga majority Meitei hotenena inti boina thlengani tin han report ani heti lai hian Union Home Minister Amit Shah chuan Manipur state atlo tur chu athul mai theya hei hi nasataka tharum thona achua tharwangani tin India media trend khaten han reporta Mahse Union Home Minister Amit Shah hian Manipur state atlo tur hi athul don lo niin ahriata Press Trust of India nena Amit Shah hian hasaidan chuan Manipur state a hian kakal ngai dona nithum chung kacham dona heng group panni Meitei community tele tribal community ten sarkar laka rin na an ngam lo na tele rin hlel na an nei zongjong ta chu ti bo sak katum dona he state a hian zalen na le muan na aum theina turin kati tur tulang angte kati dona ni ati hetianga Amit Shah hian Manipur state atlo don mek lai hian
Manipur State Chief Minister and Biren Singha'n thu chua asiam leta civil mi ral thum keng militia ho mi somli kan tha to baka anjinga mi mithren khat tamwak lo chu man kan nei to ni tin a puangzar leta boka Mahse hei po hi dot bok niin a hriata Manipur State lamatranga kan thu don na ta chuan heng police tele army te hian man an nei om kan khelawani anti daily news and analysis DNA in voin chun dar som pani vela report an pek dan chuan Manipur State ta tharum thoa inti boina le in nek boiton na thlengmek kara hian politics lama nasataka in beina hei hian anghong chuaka opposition party frang ta chuan breakdown of law and order tin India Prime Minister Narendra Modi handem thu chua siamin antar chuakani antia heng opposition party ta jinga hian Indian National Congress chu atrong chuak na saber ania Manipur State mun moile ralmuang tak chu tuna hian mun rap thak le tribayom taka achangmeka Mahse has state ta lalukhumakhum tir BJP kai khroi state sarkar chu thiatum loin tharum thona le thisan chhona rap thak tak khengmek kara hian athunai na le alal na chu songe tumin nasatakin abaizo kane antia Prime Minister Narendra Modi hian mipuita thina ain rampuma din mun thajok le ngetzo ka ain songe thaina tur chu angai pui mo zoka Manipur State chunga hian zalen le mon na chu athleng tran mekani tin asoya Mahse chu adiklauzia kan khra chhozela amalema ain choi moina mai ania civil mi poisai ta thisen luang le bungratam tak ti chiat ta chu aro puina turain hangai nep zokani anti Indian National Congress Party anhroi tu Mallikarjun Kharge chuan naktuk tholenia hian Manipur State ta thilthandan chungchanga hian India President Draupadi Murmu chu ahmudonani ti apuangzara Congress General Secretary Communication lampanga in charge nibok Jairam Ramesh chuan Manipur State akang trantiratang khan voin hi nisom hile pangana anitoa heti chung hian thil achhezong in hatheng chhozela Mahse Union Home Minister Amit Shah chuan Imphal khawpui thleng tur hian hunrai tak anghaka Amit Shah hian Imphal khawpui tlomelo hian Indian Constitution Article zathum samngale pangana be chanin Manipur State hian Central Force te ain rol tira Article 355 impose aniwang hian hei hian chiang takin entir pakhat aneya dan le thupek ken kona konga state le central chu administration anhlo chamani anti DNA hian report anpek chhunzawm dan chuan Manipur Chief Minister and Biren Singha'n terrorist firfiak pol mi somli chuang kan thatani hati nuaih mi somthum pathum han tha thu hapuang leya hemi nuloka hian mi somli ai tlem lo han tha thu le heng firfiak pol jinga mi then khat ta chu anman thu le anni ho hian AK-47 le M16 te sniper rifle mangtein civil mi poisai lo te Meitei community te le tribal community te chu an bei vevea security force te po targeta an mangani tin asoi boka hei hian Manipur State chung buai zia chu chiang takin hatilanga Indian National Congress roi tu ten India President Hachena mun Rashtrapati Bhavana anhuna tura hian thiltum dang han nei lova Manipur State sarkar hi President Nula daturin India President nena hian rotna anthlen don ni in han soibok he boina lian taka alo chuana chan hi thil ho tak ania Meitei community majority ten tribal status an phutawanga he boina hilo chuak ania Mahse Central in Ashriat Puina Nuaih State Sarkar nena inremna thutlung SOO agreement lo sign to Manipur State chunga armed group ta chu firfiak pol terrorist in Manipur Chief Minister and Biren Singha'n asoya hei hi buaina memina tur nilovin buaina chopun lunna tur zokania India ram chunga hian sakhothai bik le thliar bik neilovin Central Armed Force zongjong ta hian an na diktak an thok tur ania police te point chutiang chuan India Constitution nuaih thutiam an nei angin sakhothai bik emo nambil thai bik emo thliar khranna an nei turani lowa diktakin rorel na an kengko turania dan le thupek ken ko na konga thilfel hel Manipur State chunga hian tam tak auma wangin Manipur State ta sarkar na chalmek tu and Biren Singha'n akai hruai
BJP sarkar hi thria president rula da hi kan phutani tin All India Congress Committee AICC chuan thu chua an siam bawk ani heti meklai hian chanchin kan buat sailai thlenga Manipur state atanga kan thudon nunung bara chuan Manipur state chunga zo tribes zongjong ta chuan harsatna kan tok lian tiala Meitei hole Central Force te lakatrang hian Pawngsual tumna kan tok fawa Meichia kan Nula hengemozat chu Pawngsual ni in an thiang hlimna chu ti borban hania Meitei hole Central Armed Force lakatranga Pawngsual tumna tok tu jinga hian mitlem te chau Pawngsual lawa chuak anomani tin an reporta Mahse Pawngsual zat le Pawngsual antum zat te hi chiang takin finfia thei alani rilawa mun franga sipaite hian operation anaya Meitei ho te hian Hill District mun franga chetna annai boka heiwang hian district franga status si lakah Meitei ani rilawani anti ole khati jongkha tuntumatana chanchin thar kan report theite nile photsela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo jong te khan khongaya milo subscribe sakjal turin kan som chewa ti chuan lo inen kol thaula Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thaudon nia